Pusem tin thang le pulun ko sonin alui pa mama i ati pu pe san chu pha sai ta ka ko ma hung ke se wang chu le ken jong lam dang lo wang se pum ka ti mini ka ko ma hung ki so lin lam ka ti zo se gon tu sa hi tai te dain namor pho bab de heti chu Hi chan om ni wang jukin rong kan he pon na he rong le khat le ni chun kêu to na bi hela chulungel ngai dan khat le ni yong cho sei mai thein so group ho in IP zong le nam lam kai ho in CSO mo pun ne election commission ho in taw na ahu nei win hi je chun tu chung hi amod bon dan dan chi sa taw hite next time ti chu 2025 bang in bp de dan in che ta han ti an a hi ji chun pi chu written agreement hi anakin nei de chapi di nan en mi pi de han pa voting right system pa thelu pa hi na chu wang hi kapunan for example in thu di chu na singam lo hin ken ka singam ki san jo chu adi cha na ti thelo wa le ta bang nam chi pi no bol de hom ka ti si ke man nam pumpi challenge ka bon so ke ni pi ven ke ka nge ka ti po ai wanga chu pat pa ai pio kat pathin ka thang wa en tu ting le tu na tha pha na the bridge ge sai pan pio pu Dr. TS hau ki pahin tu ting le pu thin zalal to thang a hin tu ting le pu jang hau lun hau ki a hin na bon cha chung wa ki pa thu ka hin sen Dr. TS hau ki be le tu to WKZICR president hin tu ting le tu chung Kuki in P Manipur election na zong presidential candidate khat he ti chu kan sei kit hin tin chu tiang le pu then zalal hi joint forum JF7 JF7 as spokesperson a in chu tiang le pu jang hau lun hau kip ama hi le Kuki in P Manipura tu le tu information secretary tu lai ta hin ama ho cheng to in a sei khom du topic chu hi le Kuki te ki vai hom na wa in P alen pen Kuki in P Manipur election ding chung chang tho a hi ki holim khom na angai dan ki share de hin ki holim khom na ki nei de hin ana ve zo sen jong a chai chana na ve dewa request kain bol ki hen ten ama sa penen opening remarks to bangin pu Dr. TS Haukip ama hi presidential candidate khat jong a hi na zalen tu kum Kuki in P Manipur election hi aman ipiti mudan aneyam chu ting le election hi ito banga achi ding a day sa am ai lowa a hi le ama an election Kuki in P Manipur election to kisaya amudan chom chakhat NCP adila ke pamente ama sa penin tunil ita bang discussion ding in gong the bridge le adin sang boy chana sang pin kapi to khlonin audience le ko guess ho zo se pu jang ho lun ho ki chule pu LC to thang le anchor the bridge punya speaker ai pan piu sang boy le mi pizo se ka jana le ka ngai buna salam ka in bolwe ukiten kiloi khom nai nei ki kukin pi Manipur kiti hi state dang le branch dang om jong lai chi apex body I headquarter wa a hi in hi hi inam pumpi ho kita la na kipun khom na le ikinga na in pi hi je chen mizo sin ngai sangubin a hak ding a phat ding amin phat ding dei so ke win iche to kelana chu ke kahin e hozo si hi win mabana hi ipitile chidang namdang te gil za an I umdi vem chutha le political movement in a ho zong hi itil alo lingdem achulta sa igamle inam pupa gam jong hi iti hu do diam ti ho hi
mi pi nu nau chapanga pana hosalam kai ge ya igel kho a hi to kelonin ipui pa ten 1917 1919 apanin mi so le kola chi ding nom lawin apupa gama zalen ta anom na ho chu so le kola pot po ding a chi jing lain ananom po win hizi chun zalian gal anasat asat pan anasat panu ai ni cheto kelona chu banzoma 1960s a so pi mizo te to pan khoma MNF movement azo iniza win hin la dal ha ni ta win hizi chun tu ni chanin mi ti homu sila sin mo noisi ichano hi nu nau chapanga pana ho sa thi ma ching jau se ni po na pe no hi zi in I bon che ke vai kiloi khom now kukin pi hi ingai na so ke win ahoi ding I dei zun a ha ding I dei win hi zi chun ahoi ding ada ha ding I dei zi win seila sa tam pi inei win ama sa ho chu apapoi ti na Halloween akanga khang to jila hi to ajang tu chung kim election hin ki khel na nasata ahung luna kukinam pumpi le kukin pi manipuri mi te kin le cha chuta le nam pi kinga nata le government hi hanang ahilo le nam chom chom hi jong le gin le cha a achan na ding hi igel kho so ke yo hi to keloni tu chung kukin pi manipur kilhan na apex body of the cookie tribes hi khial na sata lungan ti hi lampum pi ni ngai cha ro to kelhonin pathin ko ma taw na ne yutin ahoi thei pe na pathinin hi chi hi ilol hin sa diu hi I dei sau hin ke yong ka dei sa to kelhona chu kukin pi ha ding dei khat ka hi to kelhona chu ke yong part and parcel of kukin pi administration le chi kuki ki vai hop na hi chan vo nei leng ka base capacity ken jong podo leng iloi zo sian jang dang zo sian jong podo le hen inam le igami atha a itun do kidowa a sa lam kai le su group hi hanang CSO hi jong le cho zo se church organization hi hanang hausa upa hi jong le vanilla khom so ke be tu chunga hi ki khialna na sata angoma itup le doi howi chan diu hi mitin le keima deisa hi to kelona hi ke jong kalhinge ka ti oi rin la hi chi konga hi chi administrator la chu ke yong pangdi ka hi chan bo thupi ta ka nei di hi ti to kelona chu ke yong candidate khara ka ngum le tu nia hi tabang chan bo nei PG win ta pon che ke chunga ki pa tu ka se ka ki pa e kipa mai pu Dr. TS au kip awanen tun zol hin na thu se na chen khinong hen comment da phoning kating tun pu thin jalal to thang spokesperson J JF7 na tunila discussion hi hin ki gun lo na hi nam sunga isu za chung chung malungel ki ba lo na hum ji phat le sei khom ding ti akin go ma hin la ki pa te en JF7 te to adang dang ho zong lungel ki bang lo ho chu through press note na aki ho chamo aki thiam dan wa ta ji in question jong hi hong khom zep ding he dan chu ting le sei bang wa chi ki thiam kala chu pha pun I lungel ngai dan chu the bridge te hen mizo se lungel mizo se ngai dan hi value ka bolo ba ko ya hen tum lo hi la voice zo se chu sei khom na kyo khom na aki mangji hi to na chu I chi thua chu sei khom de ki ti le ka ti bang chan kyo tu na to bang ta ji chun ki pa au ya discussion bo to dan yong hi hong za chom jep de tan hi jing jong le pu thi jalalin nangin tu kum kuki in pi Manipur election ding chung chang to a he ipi ngai dan ipi mu dan ne yam ti chu nen se pi kin amma sapenin bridge lam kai pu sa sang dom ngale hin chelam mi pi ho hin lam kai dang dang ho hin ka jan na salak kan pi mu sa e ke hi join from of 7 ti chu KREF WKZIC Thado Tribe Council ai lawale kuki jot from kiti dang dang ho hi chi group sagi organization sagi hong ki loi khom wa am ho hin I had nom now aboy now alung sai now ipi chu nama dinga phadam ti pa hi
put up abo no hin hi chu ho am ho lungial ho yu shi chu à ese ke ma hi spokesperson a chu de san khat chu ko hung chan hin na hello boi nom ha ông bồi hello cái giải là thu xây cái ngày à ka phe ho chu ne ya pin na cái giải hi cái chi group of seven ho hi ung ke hu la wa am ho na ma dinga apo na now ai lo wal apat sa na khan chu a lungial ya u shi chu à ke hin ese ung ke hu to was spokesperson hi na chu na ke hi in de khan khaw hi to sal in na sei pai tu chung kim election pa ngai dan i ti pa hin na kin ka ti nom pan pa hi nge kim min jong à constitution ani na tu pi hin chule mi pi hon jong hin ti le ki bol le phan te ti khat nu min a sei phalo yong min a sei silo yong min ki wang chun UPF ke no yong ka ti pun kin yong ka ti pun chule public la nga yong ka ti pun different association el organize tam ta nei ve hin ke hin tu pi na hi nei to ai le chun ni dang banga nup le tola gala tol lo ka a he lawang chen sei thering ho hi pura iti sem heavy kala the hin gala tola he je chun mi chu gala tola an dal pha le hin nam se yong katipun family yong to kha personal to kha the le hin na en tu din mu na gala tol inei lai ta wa keep election in dal pha kin wai le chun na hi chi hi la phan te ki ti pa hi mi amamal organization level hinang thingnoi level hin tin kim lam ka ko na hin tin sia so tang nang a ko ni lungyal nge dan ja so jong le gala to ni indal pha le hin this is very crucial kala hin ti so yo se hi a til hi danyo izu wai le izu khel ding a pa ding se lo se khel the hin la hi na ya chun til hi tu stage pau hi iti seram ipui pa ti han kanau a phat nan a ti pau ho hi chi mentality hi ne so ke divin nam mi pi ho hin kim lam kai ta koi hi ta hi ta nang hi ta ko hi ta hi chi mentality khat wai maintain ni bol ngai ti wang chu ka sei no me kim election thua hin cái bảo mày phụ thiên zal an zo tiếng lệ banen ken dong kip din hen tun pu tsau kip nang tuni tha a hi kim presidential candidate khat nei na invite hi lo zi hin chilang chu ka dong the hin a ho le jing in ipi chui jong le WKZIC represent khat hin a chu ki bol hen he ji chun WKZIC jong chu join of group of pita join forum of 7 cha chu WKZIC nong zao a hin chilaya press note na zo a ki hetim na tan ka ti pa chu chilaya lo khat chilai ki hetim na azaw lo khat chu UKPCT khat na na press note no ba chu na sei na wa chun ba bang en ki bol do kha jong le ti khat long na sei yo he chi ho hi ang EPZI to bang lung ge lung pu ho hi hung po ram ti chu asit na ding hilobin ki hetim tu na zo ding en them chat nei sei pi lew chun kan no me pu Dr. TS okay tu ana se pin question chu ken ka don bu thelo di aji chu hichi ho chu member chairman secretary umahin na okay chairman secretary tu a chi a join forum of 7 JF7 ho chu chairman secretary executive body phata umahi je achu amo in WKZIC president hi jong WKZIC chu member sagi la khat a hi in ahi achula ke hi candidate hi izaram khanen EP le nang candidate in hi tia resolution ala ji ba chu ke candidate ka hi ni chu tunia chu as a candidate in kona chang hi zong ma hi chi matter chu hi ale chi table hi chi protocol chu hi le chairman secretary a hi ta lwa zong le chairman secretary ho chun ngan sinai pi lawang ka sei the di hi je chun tunin audience ho le adia anchor sound boy in hi chi chung chang hi ken comment kani thei poi ti pa chu su thi na ka nei ka ki pa e
Thank you. Kipa thu thu ve. Ai le azoting le as a presidential candidate khatin as question ka bol di tantin pu ts in jong mo sa da en lang ji chu discussion his jing jong le nang chu presidential candidate khat nei na zala chun ji dung ju chu question khain bol di tantin ti le tun pu thinjal e khat to press chu lunggel ki banglo ngum do go society ami pi tam pi confuse a hen ya chu koi ham ti ho chu palo hen to chu ki het thim na tam hi lo wa le ep ano pha na la yam chi chom na la le nei se pi nang chi chom ta lo wa le discussion hi pu ts presidential candidate langai tham khat focus sep di ham ti chu request kain bol oh hi khat hilai ka hi ka sinum pa he tu chong kim election 2025 ma he ka sinum pin pa he run ha hi to na khat zum mai ke hu chu hin ke ma hin ka gel da na hi constitution dung zu ya chu abui be si a hela 6 month action board the hi chi ka sung ho hi tu ne la ke hu ta bang ho hi he na hele time hi ke tu thi dam ka tin en to hi ni thum ni lia hi kim election de hi ta na hilai ka hi ti le phan te hi ti le hi tin de ti ring pa yo hi a phading se yong la kin se yong la angai khel ding ala khel ding hi society dan hi he nu chula ya chu time hi ka ba yong le hin to spa hi chom ka sa na di den se le ya chu ke hi hi chelong to thupin ka koi pun ipi hele dum lam kai chu apex body a hit lam kai ki ti chun mi pi het ding a se do ding lom yo min tin agwa ayim ding yo min tin e se lam kai hin na tule mi pi langa a from langa alwal organization new cha cha langa ko na nam khan thom ne ring phat ne ding dam the ne ha ne ding a lungyal tam ta sei khom chu ki te a hin ap pi na lu chun a phun ho yong di ka san a lo hang ho yo phat ding gel da na chu a se wi di ka san ai la kim lam ka ho yong hin thu lui la lui cheng hi win situation hi avat wa hi ti la phang te ta he lunggil a chu ding mu a lunggil ta lunggel ne khat chu he ai hin ka sei nom pi pin ta chu pi ham ti le ni dang banga hi galo to da he na he la on ki pi to tin ikena yong le constructive fight hi hen ka ti e thu la lai ke se khomin tin chu pha le hi chi iti sei to pha ham ti chu tu din mun tin ki tu lo e chu gal na to lai a hi ji chun mi pi phon mi pi ho organization dang dang a ko na ti ti la phang te ta he positive ma se lo mi tin negative sia se lo min tin chilanga kim lam ka ho ya amo yo hi thunu la lup la ya lam kai ho chu a hi kit ta pu amo yo hi ai le lo ki hal ha mi pang pa bial ai lo gan the ta lai ta leader hi ine ho he ya chu thil ho hi ki oi mo to ni ri til tam hi en ka dei sa khat pang chu I piam chele thil hi mi pi hi ta organization level hi ta ipile apex kim body apex ai ni hi lam kai hi iki ho to a ipidin manai moham chele asung langa hi iti lo diu ham iti gon diu ham upf ke no hi ipidin manau mam kim ho no ho ipidin mam ti pa hi chi pa hi ilungyal ki to lo no pa hi pi ham ti ai le phone number yo ki neu ikimel he nu gala phone contact nga ala kimel lam ka tui ka hotel la dunga si sang chun I to khoma I gel khoma le lam ka u chun thu khol khat pa chon ngai lu ja khol he tel alungyal ne ho cha sei thena he ya chu gala pana pr ki bola khani khana sei se na khana oi mo to hi ta hi ki thu khel tu na langa hi ki chi pa hi pha ka sapu epp ne ki ho to pa hi tu ne la ki bricks hi tu ki lo na bridging pa hi hi chela hi lam ka ngai pui angai lu cha cha ho hin email het so ke yo hin contact number ki ne so ke hi
khăn phone bola khát chết khăn phone bola khát chết thì ít tu cô mai lệ alo mẹ phía sa Kazai. alo à Seta. mẹ kia Okay. mà Viper EPP Joseph. na ka ta join from of savana kun hin tin kim lam ka to ka si nom te ba gale tu lai hi ji achun dan na mo dong hi juiding ti lo hin i jui jo lo ti ko ki hal ha lam ka un ki hal ha in sumi te to ki um bom thela a hi wanga chula nam thu ki nga na a ki pun a ki pang dat hi ki hin ai pi chu hela lungyal ki bang lo hin nam ngai lu na wang chu ki bang so ke hin na ya hi kim election do hi gala tu la hi ta ya chun ula pa te yan hey ula daw apa nan ki pa hi chi maintain ni bol ro ngai ti ka sei no me a chu ti lo ai le constitution ni pho wa le ki dal ding na si ya so dang hi tan so te khane dom ki da nu ai la angai di ho UPF fo ta dang da ko hi ta lungyal ki bang te lo i seu se le di ai wanga chu adi ngen ki sei ai wang solution the lo hi ya situation hi view hi tin na tu chung kim election hi ma gel danin hi tin board te ki tiong le constitution i phe na constitution sunga dongju ya chu i chi piong le a ju ha de ta ni dang ta bang bang pun UPF ke no ho yong ni dang banga a politics bolo to tu present condition a hi amo yong ami pi lung gel ko mail he naga ni pi gel dam kol hon ni pi gel dam ki ho ki chana lung pu hi ki du hi chula ami pi langa hi jong hin si so hon jong hin nam ngai lu na za la chu kim ho yo lam kam hi alam kai daw di han al ju pe phut ngai dam chu tam ta ki su hin tu ai ho kuru se le hin brainstorm ti dam na hi cho ki ka lai ta hi lam kai ching thei ta khat pa thin he ai lo wan lungyam thi mi khat wang chu ngai sa nu he adi di ta tai pu do wale ki na du ya chun ka sei nom pin ta chu tu chung kim election a hi apa ding dei cha na chu UPF ke no no lungyal ne nan te kim yong ne nan te si so dang ne nan te mi pyong ne nan te na hi yong le tu pe na idin mu no hi phat na ti a hi lam kai hon a gelo hi a phai ta hi a mi pi hon yong except bo I bo zo ngai si so da bo zo ngai a hin ne ya the ya Kazai sige. mi pi hon ya san thi ngai si so yong a san thi ngai a hin I hon nam te hi I phat na ta khan sing khate kim ho he nang UPF he nang organization da dang he yong le lung lai gil ta hi hi te la phan te ti pa hi a ki sei do ai le na mi pi hi mo lung dam te hi ti ho a ki sei do lo wai le pu nu pi phun si ba mo phun te hi a hin tu pen hin ke nei do dang le no question cho kim ho hin constitution ipi nei wa ipi to logon ne ham ti so amo to kim election commission to form ngai tu na lai the nang kim election commission hi ama ho pang de senel discussion ki bomle nom de hin a hin tu ne la wa ke hin as a spokesperson hi na cho ka siong ka lungyal ka sin la lai hin na tu din mo na hi I che cha lai tau ipi ham group se chong ka ti poi I tribe cham khom pi ho I ho hi ta I mo gar ve reng wa ya chu I ho hi I ke hu tu ai la thu chang khana hi I ke tu riang we a thu chang khat pa cho ke share gu lai chana mi hi phun kit nei I chi hi ho I pi ham mentality dan ni na a hin tu chunga kim election board dung dan ni ke ngai dan ni 7 na tia le hin ke wang chu adi channel sei le tu na lai ke hu thu hin tai mi ka le ni thum ni li bu wa nei tai hafta khat hafta ni masang la khat masang chun gap mu menang le kalung thima kapun no ho la ho yong hi tam tai ka sei do mai the hi en tu na la hin kalung gel se chai le jing le tham election ni bol hi ja cho kalung gel hi ka ha singam pun en best advice etidam best pt sedam kalung gel ka ngedan ka sei do nom chu piam tele tu din mun hi malai te se hon una naw aphat phat nan ti khat pa hi chi mentality new tin lam kai hon a se ho hi ngai u tin chule lam kai hon jong mi pi ho he thim ne ringin
adi ta pa cho phong do na hele dam sialin te tin kala e tan tu ka sei nu cái bảo mẹ phụ thiên giờ nó xây dựng sự cho đi số cái này nghe idei ta ni ngai tan chu mi him nam khat zat khati zong le ne lim le mel zong ki ba lo yum namun zong ki bang lo thini zat chum chai sim dung zu ya chu ki ba lo na chu mo ni cho chu sei tu a ki ho tu a chi khom pa chu na tu pia ai pi chi zong le nang zong tu chan nen sei do a ko na lungyal zong a ki he thein tu doctor ti asau ki question khat ana dong witen ama hi president candidate ahi khat ahi na tolhona ama ga do no mu chu kum hizat nam na ahin to ahin amazon WKZIC min hin KRF min ahin amantil tampi zong press note tampi yong zi do article tampi zi do akimuzingen ai le tu kuma kuki in p president ahin tet good hin EPZA ichi ho society adinga panmun len pen ti tauden ichi panmun len pen hi EP tup le doi ania hi lo le EPZA candidate dengan nong ki gut ham ti chu a mi pi te dengan NCP wo ki pa min uzang holun zong nglut le ki pa min tin tuni hi ki boy zong le the bridge ten discussion hita bangoi au mai communication discussion atam phat le hin understanding ki het thim na hi se hi e ho ya thim pin hi po a ching pin zong hi po ben hi chi chung chang hi le tham chakhat a background ka se no min to azong social media ka na le kare hey ha chu hi ai wanga tong se chu training hi chu na khat khat chu ke long ka don i ta bang le lung han lo ngai ai chu ka kai lo thu chu mi ya nam pi pa kha ding mun da ka ki sa le ang ki pin jang min tin boina bol jang min tin agan the jang min tin cho yo se chu pho zo ngai ye chun tam pin o se in ai wanga chu freedom of expression ai na lam ka chu ha sa hin ki pang nai lo to anong ho group sagi ki loi khom ho hi tu chung bo chu ken jong kan het na tu chung bo chaina lai na EP group han tiong chu na press wang chu na ki mu tho nan hi jong le he chi chung thu ai nam mi pi tiong he nai lo tam pi ding a he EP tup le doi nei na he lo le koi koi chi tin ke loi khom wa na ho na to ding chi PP ya EPP action plan na ne yu ham ti chu mi pi het ding chom cha ne ga se pi join from 72 aliwa ka chema pangin group sagi organization sagi KRF develop KJIC thadu tra council kuki jot from chole adang dang hoi na amolungel no si chu ngai to aphading yo si chu lungyal chu asei do hen pi pa he HSO person hin a chu ke chu isi sa num chu hin tin tu chung kim election a he amo de ngai chat pen ti tang ka te amo lungyal kan sei de kim election iti pha le hin aki pun na pen ta chi pe ham ti le organization min a hi pun ni yong a hi pun phung lu chang lu hi pun aki pun a he ki vai po ki tu lo ja hi ki bo yo hi ti pa hi chi mu chi ne hin na leader khat mi yong ki sei chin no amang ki mu da lo organization yong ki mu da lo UPF ke no hin tin kim hin tin chi so dang dang mi pi dang dang ho hin tin ai to yo chi hi ki mu da ai pun kim election a he apex body he ki vai po da no hi constitution hi phakya ai ship lo ham ai lo ini wa izu zo lo ham EP to ham na pa ba ba he mi to dan du a ki pu he e ho hi a so dung du ya ki pu hi ja he pu sam he ta kala he ya hi EP na le tu to nga kim election a hi ni dang ta bang nga lung tho ne ya e ho organization e ho phung le chang e ho ai lo wai le de sa na jala ama cho loi le go hi na jala cho ama cho hi le kiti pa chu mi hem hi mentality hui thi sana cheng pa he tu chan ya ki ham la nai lo he
Hello, đấy kia, usa. kazai siyo. Ya hi, ito yung si hi, yung hi kipail ha. Akigel ko pen ta chi piam tile. Mungkin pi ha do leading pa hi kim election na leader he poi mo hi. Tu hin for example in kimin constitution book hi ane he ne lom mi pi heading o ma yong le pom thang u te. Om nai lo yong le siem phau tin siemu te. Na, tu le UPF le keno hi nam thu se hi bin. Nago ni pi gelam mail hon ipi gelam call hon ipi gelam government ipi gelam tyo amo hi achan kit we ai pi na hele tu tunga kim election a ka del han khat wang chi pi ham tile leader hi I ho leader hindan hi somli som nga masanga mentality thi sana cheng ipi ham tile a ki mu do zu ya hi I ho leader ho expert na pa hi ipi ham tile khan khu thu se thi mu customary law se thi mu electoral politics thu siang ni thi mu thi nào ya chom chi nationalism in ti pha le hin tam khat wan chu kim leader de hi tu hi fa ji khang ai ta ki nam thu si u ju pf le ke no ki na pau he ama ni hi a backup ding hi khan ko he yong chu khan ko he ho ka sam thu he ho el wal ama life experience a mi hi le he ho o hi shi ka sapul ahin tu level hi ka na le UPF le ke no ho hin backup ma hin to sa yo ding chu khang tha le kha thiem nam ngai lu national international level la UPF ke no teu thi ding kilum kop thi ding a level ki bang ding wang ni ngai hi tu ai ho ki pui no hi ni ka se shi nai pun ngai lu za la chu kanau hi ti di khu ti di ta ki thum pa hi si ka sapun chi lo na nei de hi en iki thu pui iki thu mo nau le iki pui dan pau hi tu hi fifth generation hi ta ya leader kha yong chu kum som gen hi te angai pun ama past experience a hil ding ho yong chu ngai be se lo hi tu station a kan kho thu ina ka sam thu he yong le ho sa ke wai pu thu yong le tu level a khang tha ho hi a hal laman ho hi thu an chinga thu he ho hin khang tha lang ho hi transpio hen lang chule am ho yo si ka se si nei pu a han ge mathina chapu meli ki ti khan um am ho cha pe mo ni ka ti he pu am ho chu advisor bet umin tin khang tha tu level la mi ra dang nam dam ho khoi bet na la atha tha ngin ke ve wa ama hu hi la phan pe ti wa an la man na backup mo I wa hi chu station ki pa nai lo he il thu ding abana pa ma tam ki da khat na pa a hil kit ding hi ta hi ki thum hi leadership mai ki thum me khang nga ai wan changing ki ti nai lo he lo hi ya chu tu chung kim election le hin if we party ho achi now ithum now I me yau shi chu ken ka dem pun ka sei che pun a mo yau shi chu thim pun pang henang khang tha ho hi tu fifth generation a hin national international ta chen khom pi za lo se ko ni pi a gel ham iti tu kholam ta dil thi in ki dil thei pi do yau shi he purap ki bole phadam ti pa hi pi chi hi la kim lam ka yong hu ha nin tin UPF ho yong a thu gal sa nau yong an backup di hong hi hu ha nin te ti hi ka kin na hi ti hi ka de dan kan sei he ki pa me putin zala sila nang na se dan zo koi ma simo na a ong na se jong hi di pon ten na intention hi lo di jong kata chule to hi pu Dr. TST lo hi president ding candidate adang na het ham ya ko na am hello mi candidate di adang ama jong kan president candidate ate na ti tu chana ki hanai lo hi lo ham anen se dan chu ken do ha nang kan do hi tu pe na hi a PR so dong ju ya to da to le se tu ke he dang ho hi a ji chu nomination file system ai chiu ham
government nom si ju ham local nom si ju ham chule nomination ni bol ham ai lo wale a phola pe na proposal to candidate na ki che ham ti lang mang chu he yong ke he pon candidate ko ki go ham yong ke he pon hin da to le si wang chu ama yong pia la khat press release bol na wan ka mu zam ma to ki pon pe na ka he ne dang wang ka he pon kher khelo le ke het chana dong tu chana he presidential candidate hi pu Dr. T.S. Saukip bo na lai he ti chu ke ni nong ka het chana na lai he ti chu hen zo ting le EP criteria ki bolam EP ti ki bolam ti chu pu jang halun nen ACP di hen tin na ki bol dan chu ai chu pi around chu ki mu tho nan tin mu the yong chi nan tin a phar hi nai lo ji a chu ki het sa lo jong he mai the ni jong le ga ki hen nu men na ji chu nam sunga dinga nam pi pa ding khat chu i tabang mi ham ti chu election masanga ku na ong chun het no mo men nam mi pi te zu sin no a het nom ding chu ting le candidate dinga ki go zo sin nong koi ham ti chu het nom ding Dr. TS jing in zong koi to ki te dam ti chu het nom ding a he zo ting pu za halu len them pat e si chit pi on tin tu na zo a pu Dr. TS na nan hoi lo zin now ke nan zo ana sei ban chu IPGA kuki in P Manipur president dinga na hong ki gut ham ti chu nen aban nen zokpi ki no na sapinin ngai dam ka in thume laptop kaza azia chu light hung off le net hung bai ta ne la to hi handset phone na kain bol la hin avela phat ni pj vin ki pa thu kan sei sin a chom thei pe nin hin sei in katin ke hi kingmaker zo hi di kanomin azi chu kasema bangin mizo se hi calling isan hi ke banglo a hi chu ichi a hi za ke ya only ke ya particular thing te ke calling ka chan chu hi le nam pia dinga hi a salai hi hanang ipila hi ra din man thu pi chu thu pi poi mi le sa te hon hi chi nang lai na chandi he tiang okay ai khuti lo ai song la ong lai chu ti to ala nam na to hi zinge to na sanga ka to ka chu leader he poi ti chu an hin chi to kelon chun high school life common na sa ke for branch ong ki found for community chun hong in ale tu jing in jong CSO phokar chun hong ki zawin KSO hianang KSO general headquarter hianang KKL general headquarter le kukin pi Manipur ge ya chun secretary legal affairs sa chomhat anake pangin hizong le ichi yong chu ke ma hi ki panda hen ti in 2014 ung ki form do ichi kuki reformation forum hin loi la pai ho sakto the the ki son towin Dr. Chin Khola Dr. Si Thang Sing ti ho pu lom khup ti ho chuta le pu somin thang dongal ti ho chu kyare fin amo jang hi kukin pia tong khom mo ti chu recommendation le pi lu na ni ke ni na mo jang pang to win am ba ban hung chin pu ngam boy ti ngam boy bai te jong kukin pi Manipura hum pang kidin tu din munin pu jang ho lun jong kenne pi umta ahi to say a felin of izaka hi future ading ai future kuki society ading e panmun thopi ta khadin tu ding lulun jang ho di ka son pi pen khatu tu din mona kuki society ading din pa ka sa in mi tam pin ase chu ke ikati banga chu tam thumlang hi kukin pi ading hin tribe ho kia kuki reformation for kiafin sini bono ke chain tribe zo se hi ke kholai lengzin election bol kun pal le cha chwa leader ho ko ma hi taun ne ki mina political movement ne hi zi chun paten pang ko mo hi te achi sa phada chu 1946 kene kuki national assembly anake ala se muise tampi umjong le chun pute pate khangin khangtha ho tu hi ka gan thi ta be mi te musile simon ko movin hizi chun tha in nam hi tha sim khop gen te pute pate lam kai holin se tain kuki ho in pi ho so lu dina ti hi tauna kinezi hin to kelonin abang loin official in solin abang loi wan chun
Seren kong lu the nai lo di hi zong le e ho tribe mi na ke ho pi theo alung lu jaw sa ti so an hin ni se bang chun dei bang ta in member tamzo chu kyaref reformist khalani azaw jing ke wanga chu a majority executive body mi som nilanga som thumbel la chu reformist khalani azaw wanga chu upayom lo hin na te chu chun tu chung hi ningkuma chi sa 2022 chun tua mai leite to inidim mun ho kachana ga ho to idin mun ho chu I het so ke ji wa hinam hi sim tu te ding political movement ne hi to khilon in ku ki reformation forum in ngena tampian kinizin election commission ahin kukin pi executive ho ahin chole nam movement a keno UPF ho ahin iti chun anatsi in ahin dei bangta constitution amasa 2011 ka het khilo lecha ke publish song chu neu khat lup hor sum zia chu de bang nei te lo ale achil ha thelo phada chu thani ling de hi pending an hi in la lam kai ho in ipi zong le tu chung te di zong agon bang bang win gon saw hitin ichina dingai chu yare fin nam men ho UKLF hi hanang KNF hi hanang chutale keno hi zong le ke ho pizia amho zong thei the hi lo ji wa chu last 2022 a chu UKLF le KNF to Imphal joint meeting KRF to keso jana headquarter kinai khoma icheto kelana chu kilheya keno lang chu hi lamo phone ki ho wa Imphal ki ho chaya chu langa jong chu chanpura hung ki dai ta chu ke wa ilei piu hin ilei pi je wa chu election chu voting electoral college sa boizia chu anachi la thelo chu ala sa hi namlam kai ho eso group ho in IP zong le namlam kai ho in CSO mo punane election commission ho in tauna ahun nei win hi je chun tu chung hi amod gon dan chi sa taw hite next time ti chu 2025 bang MVP dei danin cheta han ti an hi ji chun pichi chu written agreement hi anakin nei hin iti chun aumin ale tu chung election notification Halloween election committee notification appointments ahung so phanin KRF founder chuta la tam thumna chairman ai pansa ji uchun phone loila paila tampia ko na hungin KRF meeting kolo ti hin tu chung gar sungai KRF jingbe selo I head diwin aji chu tu din monwa chu kuki se chu na ke tong thelo phada hi phada chu aning khat ba nam na to na dia chu KRF 10 WKZIC chu anaki bola ya chu tribe dang ho jong hung zawai ta chu thei kham kama pan anaki la chu meeting akinia ken ka sei chu pi ham kum sombing weng hi thale luthim tam pi ki seng reformation wa hi di banga chilo tribe ho jong chu zawta ai wang I sei banga chu a reformation le inclusiveness chu kilang do the be selo din mun a hi yakichin na chu pi ham tu chung na 2023 boya chu nomenclature di iboya wala that means kukin pi chun mi ose cover po a hi lo wale min apom thei po ti akilang phada chu kasaitan kuki reformation forum chi lungdong hi tai lungdan no chi piam tile that for nia hi international media in Churchanpur hung lu ro ta bazal langa ale cha chu interview bolwale mi ho chun tribal hi lo la chin kuki mizo zo mi mar ati wale hey kichi so agin ta hile hin political movement nei te chu so fragmented namina chu thelo di za sa dum hi ti hin kyara phone akina kinin meeting akinizin ezi chun nichi hi pan khadila lo wal ai the ta poi ti zi chun hichi to intellectual group hi hung ki sim hin thamat sei beleng achi sa 2022 August September ka het khil lo letun ka heitan ke songjang eviction hungum ding chun kukichi association Manipurin
joint memorandum ti chu cookie chip ho le zomi ho jong chuta le naga ho hausa khulak pa hon joint memorandum pi de hi in draft pi ve ti jen ken hi chi joint memorandum ding chu ka draft e ki sei pi chu hi le zomi chi hon jong so ya kai diu ti hi ji chen ka ge la kalung mang zale hin cookie chips and naga khulak pas kitia chu zomi han akai lodi chu kichi ta ka het zia chu ke yong ka kijan gela hele pungkani ka ki gel zo hin socio political philosophy coin khat bolangai tai cookie zo kitile sihin inclusive hi ti pa chun memorandum chu cookie zo chips and naga khulak pas public chairman tia kaji sain kapi win hi le zo hin la do ativin okay khode poi kaje chu zo mi hon so ya kai din ti je wa chu ka gela hele amo kai theine dia chu ka ti hin na hon na de lo okay tin kala don ti sanom ta hin 2023 next year in galhum boile nomenclature di boy pharu chun KRF in akina kana cookie zo chu promote ball din tin hong ke ball do in so ta la khat ka sei nom chu out of question hi mai the a background chu tampi a hin this is a clear loile ipidia kai tu nya la ya kima lam kai top leader hi tu loading hi mam pa chu kong chu chob lu na cho background hi tham khat audience ole mi pin ahead di boy mo hi zia chu thamat ka sei na nga ha ma mo bilang 14 hiji ball dikati wang cha suboi tam piomin aki ball do thei tapon hiji chun select ka ball win asuboi lo di chang chun songgela songgela doctor son thangjong azawin chule kyar member ho passer kamboin athin suin hiji intellectual forum chong ki ball den chotal objective thuma ki koi je chon objective thum la khachu hi le kukizo council hi lungmina ki koi je chun intellectual ki jaw se isa chun kukizo intellectual forum akiti hichi chu 14 ni hin 15 nin solbru school la lam ka ho kukin pi manipur steering committee manipur steering committee zong chu ise bangwai lam ka ho zo se chu garjam len khal hi para kukin pi manipur cha function thailo panin keile ute ho khat hin tui bonga hi ki ho wenga hi sun la jana galda tu tiging chu 5 days 5 nights hi tak ai mujia to jiam lo phanin mobilize kan bol hanin ke ho wengla kain law chu to ne thei hi lo zia chu kingkina ke ho kaneti village sa kingkina meeting first ong kinezin hi ti chon ki sei khom ong ki sei khom la achai ne in athumbe nen pu somin thangina which is kim steering committee chu body chu ong ki sim do in ke yong hi cha chun media lang secretary khat pan mun kanin ahin la hi cha chun ke khelin azing midang khat a ke thang pe tan chito ke lon chun ke hon ya phajing independent in ke ho jong mobilize ka bolwin chi intellectual forum chu kain bol do win ka sei chu 14 hin 15 nin solbrook school meeting omin cooking peace steering committee makai nine tribe zo se kimin zomi council marin pui mizo people convention wifi tribe simte tribe ho tam pi kimin hi cha chun nomenclature ding agenda min asei win a hile koi macha chu cookie dia sei tapuin in ko te mizo ho hin mar ho hin zo ki tiute mizo ki tiute tingan chang chu hi phanin ke jong hi in ko khakhal khalwin thu sei han dr ts ang ti je ke ka ding do in chomcha sei lang ka sei chu pi ka sei ham lam ka happy da tu ni a hi nomenclature da na boyo ham boilo di hi ka them poi hi jong le nama man cha da lekha sim ka hi jin tham cha khat ka he je chun nomenclature boilo di hi government in head now chu cookie hin cookie ki ti chu izan ham kan a ki sip misuse about zia chi pamthe hi jong le han whether we like or not cookie chu amit bol the hi poi hi zia chu ti adang chu detail se on south hin zia chu cookie chu political identity hiding jo chu social identity cookie zo ki ti da dang se lo di he ti pa chu ken ka se in i che chu tin chung ngakit lang tu a ka se banga chu tu chung zo hin nung la ki ding ka tin kyaref meeting a chu ken ka se hi as founder le chairman hina chu chimawum tai aji chu ha sa hi no ne lo de ke ka thu gim wala hi
non Christian la missionary kon sa ha sa zo hi say set nangan jing chu ha sawal ban mi phalo ti choi jing kein ya chu ke wang tu chu ngau te i khut ki so bo te nam sunga chu reformation forum hon ku kin PCM tha dinga kum sombalen boy pi ani khan nile phanan te ti chu kinam na ni zanam kat hin si ku ki society a phalo pin chu in a to khat hi conclusion sim lo izo jong le zo na conclusion boarding izo lo jong li zo lo dung zu ya chu patya chi a chai na khat sim ding ya chu meeting in nei je chun tu ni hin hi ti ti nom jong le ki su theng na neu te nam mi pi ti hom ma banin kum somwar hi ka lei pi win gim jong ka gim win a mi jong a lut kai a lut wang in administration chu lam kai alubu ho chun reformist ho care for burden le izakai cha hel lo jin jong la hi ding bangom thei lo win ye chun cookie jong chu platform ke mang thei di poi je chun nga taw te ti hi ka sei jing line member hoin meeting abolo with hi thei lo di pp jong le kum somwar na nung ki zuya nang nunga kin zui ja lam ka hatam pi mu da ki sanga tu nya hi itia nang da tu ti thei dam nang nob le da thum lo pasal ne ya lam ka ne ya nam sim to tan tan ti le kum somwar na nung ki zuya tu nya pe nang na rei dem hi thei lo di ti hin resolution ala ta vin hele ke kanom pe no la khar khar lo di la kanom poi ai cho to ri tam wa le hi lam kai hon to ding hello a sewin office ani lum lum to ding hello mi to we te to di tam wal jing yare fa tam na to di mom jing wk sa jing la jana ki chon la phat lo hin to ding at hello now chu pham til a root me bo ki sim lo ji hi chu ban le jo chu se banga hi chi mabana lam kai khadin katam sung kai chi ka to di social issue che ka boy pi ding political issue che ka boy pi ding social awareness development ti e ma cha nei lo ya cho to di hello oi mo di hi pui ti chu ka ti hin nanga la ta ba kan chai di tai oh please say the follow please say the chun pha ka thu me hi thei lo di he ka ti sil phale ji nei chani ken tu chung nga hi gal ki padma pana chu khat me yang jan khowa ba sun lum ma hi boy jing ka hin tu chung 60 days ki nga ji chun 60 days ha chun KRFW KZRSU press on i ma chana mu lo din ke mana ka ki to in a hi le ka in ho se yo si ka ki sim tu bin a phat chom dan chu ka ti hin aga so di chu dei hin thani me kana ka ki to la ka ji ka chaw ki pa kain ka lo cha ke hilo zo si ka ki sim tu thayal kum hi za na ma dia ka ngola hi ke ma di ka ki ngai to le billion song nga song ka sa zo di hin ji chun ka jaw ta lo di pi pa cho hin ai la 7 days ne pi 7 days ka ki gel ding ka chung mi ka do ding chu ba le WKZRSia tribe le chon chon ho jang WKZRSia lo ho jong ka do ding chu ta le hidang ta khat chu nidanga 2022 masang si hi social a thekam kam ki to na e ma ki fel sa na le ki thip sa na ngena pathin panglo an ki bol hin hi jong le 2022 ha ta kukin pi sim tha na dal hani kanal hei wa chu kalung kham be sen imulo wal hani kom chu kahung dam mon thi di din mun chan kong ge ta na hi le hospital live ka ludin achai 3 days 3 nights si unconscious coma kanom lai chun ka thina ding da ho gin jong ka jatan ka kalung of jong kamu in chutale ai pui dinga ahung ho jong lagaw thing aja sa ni ve ahung ki tor su jong kamu ni la o ta in achai nein satan le jesu I ki chu in ni ai u ka la kha ai ta ne hi chun ambulance ang hungta impala rifal di tihin all in thuk all chakan dam do ana seovin koi mana dam dia na ki gel talo impala dinga refer bolta ija cham nung sola pha illa ka pui nei bite taw na chom chom hung tha dam do kai ji chun kang dam do akona chu ni changa tu ni changa ka khilhan chu pakai hitsi kaham thelowa ko ma hospital muna kam chu kalum thima ka taw na chu imana ma ka to ko lo wang ni khat cha nam thu ge lo lo ka hin ka ji ka cha pha jong ka pe ma ka pun to hi ka thia hi le
cái gì cái cha liang vai thì leng hết gì cả hin khô cùng xóm là ngăn nó dọc là kéo nó dọc đi hi cái gì cái cha liang vai pin đi thì cái nó tao na hin thì xong là cái đăng tay na không đam mà con chun tu ni chana ka tao ni na kile do sa ka ta sa le kalung thim ngai tu ni pakai na ko na ka kilha ni na lengam le ka gam le kanam le apoi mona ka ji ka cha ding ka kilha ni ti a hi in je chun tuan hung kit talang ka sei nom chu KRF meeting a chu tin a seitan committee ho mi tam thim ka la hung ji chun committee dang kha jong KRF me hi le nam bi pin otherwise na gel jing ke in forum dang kha jong sim be di hi tiwin aki thuto charwin lam kai tampi chapang hi talo han tampi government servant ko na pensioner ho jong aji chu pham tile phai hung boi phada cha phaya KRF member ho zo si official le khathiam nam ngai lu tampi hung phada cho hi pi hing ta hung hi ta na le cho chun committee khat kim election observation committee ti ipt bolowam feram ai lo pitim ti cha chu that legislative committee chu khat bol di pass avin a bolowin chairman secretary ding akilhangovin a mo jong chun election committee jong aga ki mu pi win hi le election committee chu nin an sei pi chu pi ham ti le fair ta ki bol di alung lu zo sin a bol the ding ahung hon ahung kham sin vote a la cha atam pin pin chu kai ding a hi zeng e ti pa chen ki pa ta na hung ki le bin hi je tun meeting in call ke do win ke chu decision allowin nang nob da thum lo di ti pa cho hi phanin ke yong ka se mangin 7 days ka thum la 5 days pi win hi ta chu ke adinga le wk jara sia dinga hung ki pe do taw na nei ho lagaw mi sagi get ho chun jong ken ka se hi ka se a hele hung ki khomobin jingka kha wkc office hung ki khomobin hi cha ding he kum thum wal ki taw hi wkzic le nang le kukina ma ding ki taw jing ke hi ta banga dia chu ki taw jing ke tu nya na da le zona na ba di hi zona ni ni vi ai khopya ki sola tarsi sa jama amaza la kunga to ju se gan thein nga pi oi som di chuna de ham ti hin hi chi lagaw min i ko phani i macha ka se tapu na hele ke yong pathin ko ma ka kelani ji chun hilaya ka se hi chi committee ni ang to khom kit phat chun na ho thu hi tai po song ka ti poi president diong ka ti poi ai loi pi diong ka ti poi ti chu ka se hin ai le ta chu hung chi chi a hi le thu ai ki thu pi chu ni thum sung ka na bai da ta na sim chai ding chuta le thank you manifesto na ki sim chai di hi ati zio chun ke ong jing la jana ka sim le ka sim jing lai ti da ka sim chai jani ka ha in ka sim chai a hi le hi chi hi tarik ni lo le thuma the ja pan de ti cho hin a hin la adang khat wot la ding li sung pot ta chu wot la ding pot phana chu ai le koi ma cha public jaw to lo cs bo se a hi phat chun loi hon lam ka an thum tan na zo am chi chin piu lam ka thil bol ya di ta poi hi tia sei je wa chu kya re finan thu si ma si ki sei ta lo hi chi observation committee in ima cha ki sei talwa to hi ta bolo le vote nei lo di hi chi hi amoni khale ni khal di the za di we atin an thu par an ban theo le chi chu ain hi chi hi nam mi pi le audience zo ni thei team di chi pa chu hin so jap jang le ka ki pa e nan ob ja na bol he cho na okay le no chu ki sa ko chu na thama sei beng ya sa kanop ja tin ma hi ta bang pan mun na pang thei ding hi na ding a chu kum som thum le segi training ke ma kan la hin ai wanga chu ka sei tan e ho ku kinam sunga chu chairman ding ki chu thanom so ke president ni thanom so ke ho sai ding thanom se inam pu bi ki chu na je ke chu panda phon nge min pang ne ti pha la pang na nge ti chu ka hi na hi ai wa tu chunga chu sei ka sei ta chu la kum somar na nung ki ju tan na da lo nang nob le da thum lo de ti za la chu forum ya chu ken tu ti hil okay ta decision 7 days jo wa kala ja chu ya chu a fel pen ke ka ti poi ya chu ka tu ka doi ho ki che ta chu kan pi da chu pathin ma nga ka kelhana chu ba le nam mi pi ai ti chu ka hi no che chu kai te te ngi ni pan sa te te win ka ti poi hi jong le change kha chu
iki god wapa na kuki nama chu chen sum pe ngal hin aji chu nidanga che election hi mi pi loi sai wa tu chunga hi to hi American president ke langdi tabanga we pa chu hungchi pa chu kuki sunga hi nomination ai lo le election na hi ong le ave pa chu reformation ten ipodo pantawe ti pa chu ka se no me ka ki pa ki pa me pu ts kuki nampi pa khat nahi na dinga na hong ki good lo na azi na sei chu south ta he in chu tiang le reason nong chu tam ta he in ake thim su ken hi chu ji a chu min jong na hin de sa a na hin sot do a nang ma nong hi chu chu na gel kho ja na se hen abanin pu haulun phadi pi ma sang win follow ma kaga do nom chu pu ts na video hen onen lang nên xây dấu xây cho hỏi tên cả ngày số kèn adi thấy số kèn thì cho na pu na zala cho kim president cho nang man jong na tiệt gut cho tiếng lemin nong na day sa nang ma cho na hin so de en chỉ là coi xong khát lele ga do nom cho cookie zo ti cho na hin po de en tin cookie zo cho mi zanam ga cho iki hui tu thấy ven ai bang chon iki hui tu so thấy đi hiểu ven cookie zo ong chon e hop so thấy đi hiểu ven to chon nang cho presidential candidate khat nahi zala chon tu chon election chon elected na hong hetan cookie in p manipur president chon hong hetai so ting le abana na hong kai do zowa cookie zo president cookie in p president nahi masanga cookie zo ami zam khat aki gom khom thena ti pa chu cookie in p president na hong hi zowa chu a hope so lo si chi chu ept cookie sunga tribe si chi chu EP plan ne am EPT hui tu binati am chom chakhat ne se pi wo so talo dina okay thila hasata ai aji chu ise bangwa kukin pi chu anaki reform zo hanang inclusive ta leader kadin ana handle la chu tu igala hi kukizo bolne di thu am poina ti chu ka sei no men ai had du chu ta pin on social media no suffix no prefix itinave ahi in past experience chu 1991 achu 91 93 97 achu ichang wa gali do so tu chung jong chu hitabang chu ibol lo le trabyo se that yong la achaina le all le ke kuki ke po ke kuki ka hi po ati ala achaina le chu la sa chu hichat bang ding chu akimu masat ja chu inclusive pa chu kuki zo chu ibol lo hin hi je chung tu chung ichang hi de po win zomi lang adang dei pium jong le ki khan thei de povin chuta le mizoram jong 93 92 achu masanga KRF advisor in pan piu KKL founder papu let jangam KKL founder amoholoi amohin MPC Mizo People's Convention o koma gachi we chuna gagala chu athigam de kahita we nei pan pi vente mizo na ki tilo na pan kapan pi thelo de hotin he in pan pi povin kan hitam pin ni thoji ba hitabang chu namina to kin na lo di chan nampia da le khasim khat ka yi to kelana political philosophy ka po do lo la kana ma de pi phachum dam ti ja chu ka sei banga mina pha ti lo chu thum cookie zo hile tunin cookie chin ti ho bangladesh cookie chin ti pha rai athiu le po na ta chu ni danga het pha lo pi wa it's very important hi ja chu ai them lo tam pi num jong le ni sei banga chu cookie zo hi tu tung hai cookie zo hi ja tu ni chane ikelo ahin khase ba chu lam kayon hethiam deu hanang hile wk zarai si bang chu nom hi jong le iko ko je ni isa adi we chu ke jeng yong tam ta be kase chu cookin pi ko ma ni we thum we ka chia a poi mo ma le ke hole te ra ki ji hoi cookin pi le te ra ki ji theile ti chu kase ji chan chai wangin eleven ken do pen so in p president elected na ngai ta nong kai do zo wa chu EPT tribe jo si cookie na hope so tribe jo si chi EPT na hui tu jam ti chu na road map pa chu tham chakhat mi pi het the dingen ega si pen ka ti tu chi road map dinga chu chanwo kana sei tain chanwo jo si pha ta hop ding constitution pata sim ding to tribe thume me zawa jong le boy lo ding ola hung lu dhod yo se ko chu hong so ke din chu ta le ise banga chu kilzo se inclusive ngai hi inclusive me hilowa pa hina a hilowa le elder brother big brother hina role chu play ngai hin aboy na kha sing kate cookie reformation forum secretary pa pulom khup zo chu president apo achu
i thei daw ita chu adi ka sei na le i thei daw tribe dang khada po phada chu PK speaking hon a hello lo a bolo wa ama ipiha hisi chu di thei lo di hin ya chu power hi naga tia sei ote naga on tu ni UNC hi tangkul te brain hi tangkul president a pang khalo hin so the ham tarau sang khale jeni ham population jo president a hoi ta sat jiwin e hon khat bei sun jo WK Zare sorry KRF secretary pa akisol to Queen P Manipur president hi para chu isol la we chu hitobang mentality chu nei jingwale ki menai political movement iti ang lo hing lo de ti chu ka sei no min chu ta le PK speaking la a ke ki go na le ipiam nei chu thu chom hin tin isei nom pat inclusive very important nei na hichi chu hichi na dinga chu ken a road map plan tampi sem jong le to khom pi ho in mimal phat chom na ding ai loi pi bol ne da gyala chu ha asadi ja chu nam pi o se ki tho khom wa le a road map chu detail in ke se hi jong le all ola chu ahimo umpoi ti pa chu ka se no me ki pa ame pu Dr. TS zoting le ban jong na ki dong kit nan tin tuan